Din hija xena li sibna ma' wiċċna it-tlieta filgħodu. Dik li darba kienet pjazza mill-isbaħ tħaddar bis-siġar tal-fikus. Issa spiċċat pjazza tal-konkos mifrijaj imqaċtin biċċiet. Siġar li kienu ilhom bis-switi rotunda tal-Mosta għal aktar minn 50 sena u li kienu joffru kien l-bosta anzjani u residenti Mostin. Dejjem niftakarhom hawn. Il-għadhom kif bdew jagħmluhom insomma. Inti taqbel imma li kellhom qaċtuhom? Ma naqbilx u jiena s-siġar nħobbhom. U daw kienu veru, ma nafx issa se jagħmluhom fejn toqgħod it-tifla Santa Margarita qalhom. This was all very nice, but now it looks a bit of a mess, doesn't it? Le mhux tajjeb u speċjalment għas-sajf konna noqogħdu bil-qedem wieħed fix-xemx ma dak xu. Mhux idea tajba. I came here last year and it was beautiful. It was lovely, and when I was very disappointed when I came passed by yesterday. Thought I'm going to come in today and just have a look, but it's disappointing, especially with the trees. It's a shame. Is-siġar li tqaċtu miċ-ċentru tal-Mosta bidlu kompletament l-estetika tal-pjazza tar-Rotunda. Dan apparti li kienu joffru kien anka l-mijiet ta' saqfar li kienu jorqdu f'dawn is-siġar u li snejn fil-għaxija spiċċaw mitlufin għax ma sabux fejn jistkennu. Buħut minnhom saħansitra jmutu. Jiena Mosti noqgħod hawnhekk ftit il-bot minn hawnhekk u l-bieraħ il-Mostin kollha u mhux il-Mostin biss kienu xxukjati meta qamu u sabu ħerba mis-siġar tal-pjazza. Dawn is-siġar huma importanti ħafna lina l-Mostin u għal Maltin oħra wkoll huma parti intrinseka tal-pjazza. Joffru ken, joffru mistrieħ hawnhekk fis-sajf ikun hawn in-nies jitkellmu taħt is-siġar l-anzjani fuq il-bankijiet, joffru wkoll ken lil mijiet ta' safar li l-bieraħ flaxija ġew hawnhekk u kienu kompletament mitlufin u ħut minnhom mietu għax qaċtulhom id-dar li kienu jgħixu fiha. Hija ċennata li qed jagħmlu u m'hemmx raġuni għaliex. Kollox jindika li dan l-isfreġju tas-siġar sar mingħajr ebda diskussjoni jew konsultazzjoni mar-residenti min-naħa tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi. Kien għalhekk illi l-Moviment Graffiti flimkien ma' bosta residenti Mostin it-tlieta filgħodu sebħu fil-pjazza tal-Mosta sabiex iwaqfu lil ħaddiema milli qaċtu dawn is-siġar tal-fikus. Fost il-messaġġi li kienu qegħdin waslu spikka l-kliem tradituri tal-Mostin kif ukoll id-domanda mela qed tiġġennu. Intant il-Moviment Graffiti ser ikun qed jorganizza protesta l-4 fis-6:30 ta' filgħaxija quddiem il-Kunsill Lokali tal-Mosta sabiex ikompli jsemma leħnu kontra dan id-diżastru li qed iseħħ fil-pjazza tal-Mosta. It-tneħħija tas-siġar kienet parti integrali mill-proġett li issa ilu jkaxkar xhur sħaħ. Bis-Sindku Laburista kien qiegħed jgħid li kollox kellu jkun lest tal-miliet, għalkemm sa issa għad hemm dubji kbar.